Feliz sábado kuyamasi. Kunan día noganchik pasanachik tiyan Diospaj ladumpi. Chayraygu invitaygi kicharinayguita Diospaj qelqasqanta. Kay libro de Juan, capítulo 8, versículo 36 pi. Maypi niwanchik kayta. Ajinaqa churi librasunkichikman. Chayqa ciertopuni libres kawachik. Kay hallp'api wakin jóvenes runas watasqas kangu drogasman alcoholman, pero kunan tiempopi rikunchik imaynata warmispis runaspis watasqas kasangu televisionman, celularman trabajuman. Descuidaspa familianguta payguna preferingu watasqasta kayta kaykunaman. Chayraygu Diosninchik niwanchik rich'arinanchikta sumaqta cuidanapaq familianchikta chantapis payllapi noganchik kachariy atisun libres kanapaq kaykunamanta. Kay día noganchik enterota dedicana tiyan Diosninchikman, sabadopi kanchik kusikuywan kawsana kunan día. Ama faltaychu k'aya, wahyachaykunasta noganchik tarispa kasun Diospaj qelqasqanpi. K'aya suyasaygi. Bendiciones.